Il-qorti ordnat li jinżammu t-telefonati tal-Ministru Chris Cardona brabta ma' żjara li kien għamel fil-Ġermanja meta faqqa l-iskandlu ta' Acapulco. Din id-data tal-mobile ċellulari diġà tinsab għand il-qorti u kienet ġiet preservata brabta mal-libell li kien fetaħ Chris Cardona li mal-libell kien spiċċa twaqqa minnu stess. Issa, dawn it-telefonati u d-dettalji kollha li joħorġu minnhom se jintużaw fl-inkjesta pubblika li ġiet appuntata marbuta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Intant, kif komplet din l-inkjesta pubblika, Missier Daphne Caruana Galizia qal illi wara r-rebħa tal-Partit Laburista fl-2013 mal-ewwel beda jinkwieta aktar u aktar meta neħħew lill-eks kummissarju John Rizzo. Hawn il-livell ta' teddid beda jiżdied. Michael Vella ta' testimonanza tiegħu fil-qorti f'din l-inkjesta li bdiet ftit tal-jemilu, inkjesta li l-gvern kien ilu sentejn jirreżisti. Missier Caruana Galizia tkellem fuq meta bintu bdiet tiżvela fuq il-Panama Papers u hawn it-teddid eskala ferm. Spjega kif il-protezzjoni kienet spiċċat. L-unika protezzjoni li kellha kienu il-ħafna li kienu jsegwuha fuq il-blog, kemm Maltin kif ukoll barranin. Binti nqatlet permezz ta' karozza bomba. Kieku kellha protezzjoni u l-azzjonijiet ittieħdu mill-ewwel kieku hi għadha ħajja, sostna Missier Daphne Caruana Galizia. Wara xedet Rose Vella, om Daphne, illi spjegat kif anke hi dejjem kienet inkwetata fuq binta, l-aktar meta din kienet tgħidilha li ma kellix protezzjoni. Rose Vella kienet emozzjonata ferm meta tat ir-rakkont tagħha tal-fatti. L-inkjesta hija preseduta mill-imħallef emeritu Michael Mallija li qed jokkupa rwol ta' chairperson, il-prim imħallef emeritu Joseph Saint Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-inkjesta qed issir fl-awla 20 tal-qorti. Fin minnhom saret talba mill-avukat Teris Komodini Kakija fejn qalet li hemm ġurnalista li għandha informazzjoni importanti. Il-bord tal-inkjesta laqat talba tal-avukati. L-isem ta' din il-ġurnalista ma jistax jixxandar minħabba delikatezza tax-xhieda tagħha. Flimkien mal-avukat Teris Komodini Kakija qed jidher għall-familja Caruana Galizia l-avukat Andrew Borg Cardona.